Karong don marlitum pini isi bahakemi tadak nilitum lang perarat kacing hon man ke do lamet po sar khoya singan sipen nilitum hat sikena pi ponik bomlo la non piningkan thong kebra ke thomang ding lang pher habar kar vi risuni solo kapek lang ponji alukimo chomna la bangso chomna me sen pen kang sirun thekji phan kang chap thekji phan langli pen sikena pi ponik bomlo pini si bahakami ni litu ning sampigan lo karbila men me blong kam jiru pen alangli phan suri suri kachuro per kardong cepat jerik lo ante nonali tumhan ardu sarhin pen nge than ki mum pon bom amhor bang sem paklang ponik lo ben don mali tu nali tumyo sini li youtube channel pen nili facebook page on klang don pening kang sam ason ka kimatang chilong dun ik polote like comment pidono lo pen start ang pidono ning nang peri boning bom tang tenon arlo mohor bang tu han paklang ponik po kodak si stress ma laku na tu te a si stress ke ong la so jani si la so kapachu la so bang hai bang asili tu mesin ni nam je bang la so adi mo klo itu first one sini la so na kasi positive prefix la bang positive prefix lo la ke nominalizing nominalizer but nominalizing prefix मतलब है लाभागे पा पी पे पी पा लाभागे पॉजिटिव लातुंगे दान किलो लाके दान किलो ला दाखों सी के चोदन बुलते लाते का चोदन की चोदन बुलते पीलो लालू मथुरी सब भाई लोग बुलते लासी लासो आकी सी लासो आकु भानरी ला पेंचों कर लगे लासो साउंड लारका लासी लासो पसी नीकु लासो पतो ला पुना को बोले लासो तिन बुलते tapi pasti langsung tolong lo dulu deh lasi lapan sangon dari lama deh easy laso sound jadi tu laso sound pan laso sound pencang deh itu tu lah kini tu ke lah lasi mana pacini pas lah itu si pacini domine tu kan ini mah tangan bicycle pun ठीक है सर से पाबिरती ले पिबिरती पुतागली पाबिरती पाचिनी लसी कापाचिनी लो मुनोसेलबोन लोग के लपेन पे aku pecho pedo laso mandan lo pulote kawan so apran ke ka si chuko dai sile bolo pulote kata ka pa lo si chuko de laso la word bandali ba yun bang ki thik nan dikenan so isi bange number 1 ma el to machine nan ji masala agglutinating el to wala mo mane Sirop tu dia jangan. Lasi hot pen be lasona letar 16 ana ni thilong. Lasi B pulma laso nilda hot pen hangi confusion. Context lang lang sih. Kalau sa context sama pulma laso ting tu sidat mangi mani. Lasi ini tu fix ni lah.